Chabalala. Iminozi Chabalala zenzi isitiri esika-King Lion ngine-5 years. Ngelinye ilanga bokuno-King Lion. U-King Lion athi wonke ama-animals azothola izindlela. Ama-animals wakhe ajabula, makaqedile ukujabula. Kwaba ilanga lokusasa, bahamba baya ka-King Lion. U-Snake azathi, mina ngikhathe ilanga leli litshisa kamnandi. Nomhlabathi lo utshisa kamnandi. U-Snake alale emhlabathini. Ukundwane aza makaqedile athi Snake vuka ilanga lokuthi sithole izindlela. U-Snake athi mina ngikhathe uzele izindlela. Ukundwane ahamba athathe izindlebe ezisecond ezakhe, athathe izindlebe ezincane ezilinganayo umilo kaSnake, abeke elitsheni eliflethi, alala amakokonyana aze ebusuku, athatha izindlebe zikaSnake. Maqedile lapho bese kwaba kusekuseni. Ukundwane athi uSnake uzombulala. Maqedile lapho alokhu ahamba abuza ama-animals wonke. Alokhu athi awukakaboni izindlebe zikaSnake? Angikakaziboni, suka phambi kwami. Alihlangana ne-animals athi awukakaboni izindlebe zikaSnake? Angikakaziboni, hamba phambi kwami, suka. Maqedile lapho aya ku-Snake athi Snake ngicela ukuqonda, angiyazi ukuthi ubani athathile izindlebe zakhe. U-Snake athi angithi ungithembisile ukuthi uzongizala izindlebe. Maqedile lapho u-Snake athi letha izindlebe zakho-ke ngiziqonde. Athi ukundwane athi u-Snake ukundwane abaleke